toli fego iro jenne nafalamungi tepat talori Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya sekadar rutinitas maka datu mak jenne, tetapi manfaatnya yero pena illau asoy pena inafatatana Allah Ta'ala rilalana kita maka da pena makanja itapat talori Allah Ta'ala. Wudu itu yang pertama melakukannya adalah Nabi Adam. Panglutan Nabi Adam pamula pegoi ijenne Nabi sewi limanna dengan harapan tak dana idosana limanna nasaba iya limanna lom mala yero wahuldi. Nabi sewi berkumur-kumur dengan harapan dosana iya welilana nasaba iya welilana berkomunikasi si bawa benena akhirnya lawi mala yero wahuldi. Harapannya berkumur-kumur sari kwamang tak dana idosana dilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'da. Tomataku yang mana, selesuraku yang mana, anak-anakku yang mana, yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Nafak kita tulis iki fung Allah Ta'ala pada pudepu ngari lalena iya onrok tae. Tentu si kira-kira ini nawa made cipta ia naritu maeloki runtuk dua telu baraka poderi lalena agamata. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan lauri alek malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang sahabat Rasulullah yang namanya Bilal bin Rabah. Ia Bilal bin Rabah ata riwat piro nainapat tame saleng nari calla sehingga Abu Bakar As-Siddiq nalli wiro Bilal bin Rabah nainapa nafa maradeka Huraifa maradeka ia Bilal bin Rabah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkana nang kasewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nokbi yero Bilal. Hai Bilal. Terjokka di salah satu rumah sahabat. Gangkane yang nanya Bilal tempo na melojok ke si bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malalami riwanyero malalami riwani tempo na melojok ka yero Bilal nafasani sandalakna. Kemudian berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malalami. Pwede kamu motor kinalok itu ya. Tetapi sandal kita akan menjadi saksi di hari kemudian. Ia nangi Bilal tempo na jok kasi bawa Nabi ta latu ikro bolana sahabai pakai Nabi ta Bilal tamani suruga sandalak tamani suruga sandalak
Sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini herangi, maka magi je nang kasandala na Bilal tama ni rilalana suruga, magi nang kasandala na Bilal tama suruga. Akhirnya bertanya ke Bilal, amala aga tafigau Bilal, magi nang kasandala tanasang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk di dalam surga. Maka dari Bilal, yero ya amalanku di pasakina tumataku ya manang ibuki si di amala yero amala iman dan nungeng kita figau ya masih kiri angka si kiri tak yero tolita baca, itulah namanya zikir wirid. Iya nange Bilal wiridnya adalah ena batal jenne nama jenesi na yena rona sabari nari jami ri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tamari lalana suruga sandalana angka di tamari lalana suruga ya. Kanya bisa diambil sebagai pelajaran masa reseseta yang mana maka dah aku rusak ijenne ta pemajen isi masija. Makanya perlu paham aga yero mak dosa ke jenne. Tentu tak paham mana nih je itu. Tapi dia nama rigaga yulain. Yang pertama mak dosa ke ngejenne angkana mesu pole riduai pintu. Ya. Angkana mesu pole riduai pintu pole yolotogi ya rega pole rimundri. Temeki berarti rusak ijenne, buan air besar rusak ijenne ya rega berupa angin rusak ijenne ya. Jadi roncong na bicara aja mesu poleri dua pintu yolotogi ya rega ne mondri maka rusak ijenne yatung katogi ya rega nadena yatungka rusak ijenne ya. Jadi magampang mo ngarangan naero maka da agi mesu poleri yolo poleri mondri yakate togi ya rega nade nari yakate rusak ijenne ya. Ko rusak ijenne yulai si pema. Yang kedua, sigesana olie dengan hal-hal tertentu. Bahasa tadi tahu ambangi makanya sigesai olina orwanewe na makunraye ya purane irampeng ki makuralaloe makadangka yero sigesa olie orwane siba makunrai dena batal jenne nareko kita menggunakan mazhab Malikiyah dan Hambali ya. Yang ketiga sigesana palapok limae sibawa la marufa nah, jadi kesigesai yewe maka batal di jenne batal jene anu tatogi arega anu nato lengi misalnya wijata regesa fake fal polimata maka rusak ijenne ta rusak ijenne ta seumpama angka harus igese nangka jenne ta maka gunakan tanya fal polimata dipake bisa jadi punggunna limat tai pake detto na rusak jene nare kuma pakiro yemi ya. Tapi hati-hati ke kama dene nagese rusak jene ta ya. Selanjutnya
angka tuh ke keadaan-keadaan tertentu nah sabarnya rusak jene. Yang pertama, muntah dan muntahnya mega yero na luah. Ya, taluai. Talua. Jadi kota luah ki mega ladda ero ilua. Kosi kira-kira si timpu mo na luah de topa nak dusakeng jene. Ye miko namo yero monye masuma na toni. Ya, kota luai. Maka itu merusak wudhu. Ya. Nah, selanjutnya nareko angka tahu pinsang, orang yang pinsang itu batal wudhunya. Ya, jadi ko pinsaki batal jenne. Apa menjana sading mas sempajang menjana sading batal jene nah. Ya. Yang ketiga, kegiatan tertentu wadingin asabar narusa jene minungi inunga mape waju. Ya. Kebangsaan anak tadi itu ga makoro itu ga. Tapi seumpama angka anak-anak betak pura mak jene tapa minung inungan mape waju batal jene nah. Batal jene. Agapi mashab Hambali nareko angka tau pura mak jene nandre daging unta batal jene nah. Irna mua nareko mashab Syafi'iyah deto nak dusakeng jene. Selanjutnya madusakeng jene ya nari itu nareko matin roki, tetapi matin roe dena ya mananna matin roe madusakeng mana jene. Tega pale iye mitin ro madusakeng jene nomor siddi terlentang barbaring. Yang kedua mopangi. Ya, deto kalau kemaju mai to, deto kalau kemaju mai mopa matin rok masih gitu. Magin boleh pa jumai ko ke masih tudang. Si ko mo man kaligana ko toba la matin re pale. Ya. Ya, deto na rusa jene ko makir. Itu narusak. Makanya ero ara-arae ero masih na tahu ekor dia itu nafade di maka dan ke yang resandre. Nah, akhirnya surbannya yang diikatkan di lututnya macam nih. Ya, magai supaya dek na tak balik ke matin roy. Akhirnya dek narusak jene nah. Makanya banyak ulama-ulama kita ermatun tu pak disengan di tanah Mekah di Madinah madari mak jenne ko purai ko meloi masam pajang isa iye pana jenne pemeng melo pi masam pajak subuh bahkan pura piaga masam pajak subuh narusa jenne. Nah kenapa? Karena ketika dia sementara duduk nasio yero ajena ro macenne surbannya supaya dia tak balik. Nah, dek narusak jene na tu narek makir. Apa ini? Sandre ki. Si komo sandre na lah tak balik ni. Ero rai nasio macam ni. Akhirnya dia tak balik. Namo matindro dia narusak jene na. Ya. Selanjutnya ira ulama-ulama ta nenia dua telu sahabat-sahabat lainnya mega nama kecewe lori panglutta Bilal mega nama kecewe maka dia yoro Bilal ternyata dek nangka na lepe jenne na dek nangka na salewi jenne
Akhirnya banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang lain mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Bilal. Tapi versi lain. Yero Imam Syafi'i, kelebihanna napune Imam Syafi'i, agi melo na fegau majene ijolo. Melo i mabalu majene ijolo. Songpa misalnya reski melo ko pamulewi muka ya ane abalukange majene jolo. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Agi melo na fegau majene jolo. Melo imandre majene jolo. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Abdullah bin Abbas, yaitu si Abdullah bin Abbas tungka melona matinro majene, tungka pasadina poletinrona majene sih. Nah, ini Abdullah ya ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasulullah yang juga dekat sekali dengan Rasulullah. Maka dan rekode ulle maceri mana ngicarana ma jagewi jennetna Bilal bin Rabah mibui versi lain Abdullah ibnu Abbas melo imatinro majenne moto ipoleri tinrona majenne si. Makotoro Umar bin Khattab, yara Umar bin Khattab naceri Abdullah ibnu Abbas. Maka dan nareko melo imatinro majenne nareko moto imajenne. Yaitu si pangluta Imam Ahmad bin Hambal, yero pangluta Imam Ahmad bin Hambal, namo angka jenne na narekomelo imas sempajang mak jenne ipemang. Ya. Namo angka jenne na man sempajang melo mas sempajang magrim mak jenne ni depa narusa jenne na natama waktu sempajang isai nulangi ipemang mak jenne. Imam Ahmad bin Hambal. Ya, gampang-gampang macam dia. Imam Ghazali, yaitu si pangluta Imam Ghazali, agi pakkasiwiyam melo na pegau, na pamulai na sabak jenne, melo mengaji, majenne, melo masidaka, majenne jolo, melo mandre subuh, majenne jolo. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Nah, bisa kita mengambil salah satu di antara amalan-amalan sahabat Rasulullah dan ulama-ulama kita ini. Tega malam masa seseta itu yang kita dawamkan. Ya waceria selama ini. Tungka meloku joka, saya mulai dengan berwudu. Kata sahabatku, tungka purana cemme, dia berwudu. Ya, dia berwudu. Ya, dari hal-hal kecil seperti ini, coba malaki siddi ibadah boleh rijenne. Misalnya meloki matinro majenne ki moto ki boleh ritinro majenne ki. Ya naronangi ya sawirit ipandan nunga jama yero si dia pakai siwiang. Misalnya yala nih, maka ada tungka melota joka majene ki. Ya naro ipandan nunga, ya naro tungka melonang karijama majene ki. Ya naro ipandan nunga. Itulah yang dimaksud dengan wirid. Nah, misalnya Hairul tungka motona majene, namun dia tak melo masam pajang. Misalnya tidur siang, de topa atau melo masam pajang, kita bangun langsung berwudu. Nah, itulah yang disebut dengan wirid. Namanya puneki wirid. Nah, jadi moya yala bokong yewen ni makada angka wirid pada ria punai pole ko jenne. Ah, pada tafkiri kini oh iya makanja si cocok kae. Yero paling magampa tu melo ki matinro majenne ki moto ki majenne ki. Sebab namo maga ta majenne to kumelo ki asam pajasubu ko moto ni. Ah, yemen ro ijagai kumelo ki matinro majenne ki.
melo ki matandre agi melo rijama majene ki ya. Jadi mani tapite yena royala wirid ritujunna jenne asare kwa mangi wadi ngamani makace lauri pangluta Bilal bin Rabah. Selanjutnya aga manfaatna na rekotoli ifego iero jenne nomor sidi manfaatna to na rekotoli ifego iero jenne nafalamungi tepat talori Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya sekadar rutinitas makna tuma jenne, tetapi manfaatnya yero pena illau asoy pena inafatatana Allah Ta'ala rilalan natita makna pena makanja itapat talori Allah Ta'ala ya. Akhirnya lairi tadi jatuh kadangi makokwe megalada papa katulu-tulun nalino ya. Dan bisa jadi foleko jenne angke mancaji wirid riseseta yenaro na rekip Allah Ta'ala nasapui tepat talori Allah Ta'ala Pak renang fadaki makada we papa katulu-tulun nalino luar biasa. Makanya tolimelo ifakanjaki ro tepat talori Allah Ta'ala. Salah satu manfaat daripada menjaga wudu irf Allah Ta'ala tolina fata tanang ngiri lalan nati tak nama kanja tepat tanah niat tahu talori Allah Ta'ala. Nasa basilengan jatuh tapan atau tol yang ke jenne nasi bawa atau denang kena nagesewe jenne. Dari tuan katau matuani umurutna tapi magi nama cahaya tapane rita. Kenapa? Karena dia dekat dengan air wudhu. Coba-coba mati tang air to dia nang kena saluk ke masjid. Yang kedua, faedahna yero riasanya jenne nafata dan Allah Ta'ala dosa-dosa tak Purani orang beberapa pertemuan yang lalu bagaimana wudu itu yang pertama melakukannya adalah Nabi Adam. Panglutan Nabi Adam pamula pegoi ijenne Nabi sewi limana dengan harapan tak dana idosana limana nasaba iya limana lom mala yero bahuldi. Nabi sewi berkumur-kumur dengan harapan dosana iye welilana nasaba iye welilana berkomunikasi si bawa benena akhirnya lawi mala yerwahudi harapannya berkumur-kumur sare kwa mengita dana idosana dilai bisaiwi rupana sare kwa mengita dana idosana matai nasaba matanna panglutan Nabi Adam mita yerwahudi maka da yerwahudi milo yala. Makumana ni roidi toma jenne angka dosana limata yenaro meloi fatadanna angka dosana matatta yenaro meloi fatadanna angka dosana lilata yenaro meloi fatadanna dosana ajewe dosana faringkalingai dosana ulutta mapikiri mannawa-nawa maja gimana naro meloi alai. Makanya kita berwudu salah satu faedahnya menggugurkan dosa-dosa yang kita miliki ya. Masampaja situ rimunrina kupuraki majene betuan ada narekuang kamu fa dosata de panafacing yeron nange jene salat kita yang akan membersihkannya lagi onrona cari netar ngalata angka dosata dena nama facing ako jene angka siya sempajangnya si pacing jadi harus ngalatala de na melo mitete bawaki de na melo gok bawaki. Yang ketiga manfaatnya yeror ya jene akan membuat hati kita tenang narekonka toli masara toli malisa toli masusa papena dinna toli jeneki tarasa kamoy kupuraki
majene, menyama tu papi nading. Sudah kita membasuh muka kita, wah segar. Susah-susah pamin nading, ajene ki. Manfaatna yero jene nawereki pung Allah Ta'ala sifat kesabaran nafas sabara ki pung Allah Ta'ala kong kapaceceran tuli aja nek kombo engka di sana nabita nigi tahu macai dalam keadaan berdiri hendaklah dia duduk tempona tuda nama macai mopa hendaklah dia berbaring. Nareko berbaring masih dalam keadaan marah, ambil air wudhu. Papa guruna nabita ye. Artinya, yero jenne nafancaji ki tau sakbara. Ya. Makanya lada pala yero nareko tolito mak jenne. Yang kelima, manfaatna nareko tolito mak jenne. Ya nari itu nalaiwi pung Allah Ta'ala nari kuangka susata dega atau dega susana mega mana susana malep lengan ya angka masusa nasaba wijana dek nule mampi dek nule patuji rilalanna agamana pung Allah Ta'ala angka masusa nasabak masalah ekonomi, angka masusa nasabak masalah pendidikan dan lain sebagainya. Jangan cina agamata nalaiwi pung Allah Ta'ala sifat-sifat yarega kesusahan yang kita miliki nariko angka ki toli pego iria sangejenne. Aja megalanda paling manfaat na iria sangejenne. Ya. Sini tu mato malabiku sila surah malabiku ke hadir. Jadi kesimpulannya apuneki wirid di dalam berwudu. Ya, ini menimpit tena bu, tega malam mak masa riseseta. Namo tungkap purami camebu tumajene iya naruto panandungan. Iya sange wirid nala riawa 2 tahun ifegau yero ya sewirit batuan ada tungka purata camme majeneki tungka purata camme majeneki dan ternyata itu sudah berlangsung 2 tahun yena ruja sewirit yena ruja sewirit iko siminggu mi reski makada tungka meloku joka wajene siminggu mi to 5 pakro tani apa wirit sana tani apa ya yang dimaksud wirit itu 2 tahun siola-ola detono makada ya lupa ya sewe bisa jadi 1 minggu ya lupa ulangi si pemo pandanungi. Nah, itulah yang dimaksud dengan wirid ya. Pite ni koro tega malam mak kedi aja mau talamaneng ye aja mau talamaneng aja mau talamaneng ero makada melo ka matin ro majenne ka moto ka majenne ka angkau lo pego majenne ka aja mo si dina tala nekia mancaji wirid imasari seseta menenungeng ya tega malam mak masari seseta yana roh puraki cemme misalnya puraki cemme dilanjutkan dengan berwudu yana roh tofan nenungan yana roh tofan nenungan atau meloki salai bolata berwudu yana roh tofan nenungan atau meloki matinro moto ki pole ritinro ta de nalapa yero rutinitas ta yana ria sewirit aja mau naris kiatun katun kamelo mak geremanu majene ayo napa man rasa badde pelanggang ini sa ya yenaro tala tega malam mak masa riseseta dan berlangsung selamanya kalau bisa sampai husnul hatimah yenar riasang wirid ko angka wirita yenaro kata kuncinya materi asori mondrina ngala taala inilah kelebihan yang saya miliki
tanah kita matu agak pakai siang kata kuncimu maka daerah ya misalnya tanah ini harus ke area nari komelo kasalai boleh tata kamajen ina royasan kata kunci senjata tar ya sori munrina fungala taala maka itu fandri tata nigi dega gawiritna papa de lona olok kolo pegok jama-jama pada jama-jaman na rupa tahu. Makanya kita harus memiliki wirid. Nah, kita berangkat dari malam ini minimal angkana wirid tak boleh rijene pandanungan. Sini tomato malabiku selasora malabiku ke hadir anak-anakku yang manang ya naro rafi rampengaki. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiqi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.